Ukas ni zirtop ni kan lo thleng le ta a zorun mizo channel thir tu song tin sawain chi bai kam buk le vek chau ni July ni som pathum thama samai khan US former President Donald Trump chu Pennsylvania a campaign rally ni lama tha tuma be to kani kha tun tuma chuan US President an tha tak te le tha tuma be te chanchin kan hlirin kan ngai thlau vele thung don ani pakhatna Abraham Lincoln America President som parukna Abraham Lincoln hi US President tha masak ber ani a President office sathi masaber ro ani lo President Lincoln na tha ani hi April ni som pali sang khazare somruk panga Good Friday ni in Washington DC Fort Theatre zandar som le mini som panga vela thlengani President chu balcony ya state box a athuwa anupui Mary le ami khwal patni Major Henry Reagan le apasaltur Clara Harris tenen drama an in lai chuan but chu hnunglama tanga lutin President Lincoln chu a hnunglama tangin 44 caliber Derringer pistolin alua chuan akapa thina kopin a hliamani President kianga lo umve Reagan chu reilo te chung chu Misual but anen hianin machon nge nge a but chunani po hi a hliama atlan chuak zuita ani Dr. Tan President Lincoln chu an boy som ngala kung puisir lama Peterson House sa shwani a darkar ko chung ni khorhelova aum nuwa President Lincoln hi April ni som panga jingdar sarilem somni patni khan athita ni buta chuan President chu ruk bo tumin ruam manna asiam zeta annuwa ril ru thlakin ruk bo ai chuan tha hi tum ta zok ani President Abraham Lincoln na ba ka hian President Andrew Johnson le Secretary of State William H. Seward tepo tha antumbok Abraham Lincoln na tha ni hnuwa hian midang tha antum na chu a hlotling zui talova Seward chu hliam ani a Johnson po ama thattura an ruat hian that lovin tha tumin na zui po lo zui mi a lo ni a President thattu bu ta hi ni som pani chung zet atlan chia a khochak lama mel som sari kilometer za som ve la hla a Virginia a farm pakhata an vazong muta ani a in pek mai du lo nuwa bu ta hi Union Sakor chungchuang mi si pai pakhat Betson Karbet chuan akaplum ta ani abi rungna an va mu hian in peturin an rila in pek ai chuan in do hi kala du zok ani ti in alo aw leta he hi an ka chan le anung chunga an man thelo chan ni in an soi ni anuwa he twal thana in rolve adang pali chu khai hlum an ni ve bok John Wilkes Booth hi American States actor ania Booth le Lincoln te hi mi mal takin an in threlova ma se Lincoln hian kum sang khazire somruk pathum khan Fort Theatre Booth hi alo muto a tha ani hnu hian Dr. Frank Madan chuan Booth che dan hi President Henry hlelna ani ngai lem lo ni na soya President Lincoln a hian lem chan thiam Booth hi angai sang em jok thin ti na zia kani White House lo turin voi tam tak asom to a ma se hlotling lo Booth chuan Lincoln alak lu voi ni na Mars ni li sang khazare somruk panga apo telin anuwa Booth dairia heti hian azia kan mu a kadu chuan chan thatak kan nei ani ti na lo zia kiu mai ani panina James A. Garfield United States President somnina James A. Garfield hi Washington DC a Baltimore an Potomac Station a July ni sang khazira samre pakhazir top ni jingdar ko le ni somni khan a intrana heti lai hian thunei na achana tanga thali po alatling lo President chu rail station a omlain ziak tu le ukil Charles J. Guiti wa chuan 442 Webley British Bulldog revolver mangin voi ni akapa silai mu pakhat chu President ikor rula kalin pakhat zok chuan hnung zanga aron hliam bok kar som le pakhat chung se chu Garfield ta chuan ka ane wanga anan na le shom na chu atwara chu September ni som pakwa sang khazare somri pakhat dar som le ni som thum panga a hydrogenic infection chu doctor ten hliam kudlong le man ro thiang hlim lo manga anen kol chunjam zela wanga na rika kaya ni a chu chuan har satna a thlen zui wangin athita ani
ka ani nuwa avayin ni somsari poko chung zet adam ani guilty wachu anman nga la November ni som pali sangkha zere somriat pakhata changa January ni somni panga sangkha zere somriat pahni thlenga thu boi ngai tua ani nuwa thiam lo chan tir ani a thitura remani ta ani anulama appeal chu nolani a juni somthum sangkha zere somriat pahni khan District of Columbia a khailumani a chu President Garfield taka hlumani changa kum khatna a thlen mani ni vel chi ani French ambassador atana ruat tura pasani wanga alung oilo wangin Garfield te hi kap ni in soyani United States President William McKinley September ni ruksang kha zakwa pakhat thole ni jingdar li le ministry khan Buffalo New York Temple of Music tha ania Pen American Exposition tel President McKinley hi anarchist Leon Joklos chuan nai taka changin apuma voi ni aka pa 32 caliber safety automatic revolver chu romal noi tukru in nai taka changin president hi kapta ani bullet ma sabar chu McKinley jacket korkil tak chu fuin a korfol chunga luta a aka voi ni na chona puma a futa a McKinley hi tirlama chuan adam chhole theidon ni nalanga ma se a hliam chevela thisen kal thalole infection awanga ti su thi awma wangin adin munchot la hniam ngal fata September ni som pali sangkha chakwa pakhat jing lamdar ni lem ni som panga khan athita ani President kap tu joklo chu nasa takin mi pui nan vua atir lama chuan thu boi sem sak turin adam chuak zolo mai theini in an ngaya National Guard Signal Corps le police te chu an ranin rol fata an manta ni September ni somni pali khan ni ni chung zet thu boi ngai to ani nuwa joklo si thiam lo chantir ni a nuwa thi tura remani October ni somni pakwa sangkha zakwa pakhat khan amban prison electric chair mangin ti lumani a joklo sathil ti hi politics thil wanga ti ni nan soini palina John F Kennedy United States President John F Kennedy thani dan hi November ni somni pani sangkha zakwa samruk pathum thole ni chundar som pani le achan ve khan Dallas Texas Delay Plaza a thlengani a Kennedy hi nupui Jacqueline Texas Governor John Kennedy le Connelly nupui Nelly tenen motora an chuang lai hi US Marine lui le American Defector lui chuana kaplumani Texas School Book Depository chhong rukna changa ka ani silaimu pakhat chuan hnung zanga afua alua ka ani bok Governor Connelly chuan liam na takatur ve boka abula James chu silaimu pakhati na perve wangin a maya liam te naw atur ve bokani motor khaltu te hian Parkland Memorial Hospital an tlan pui ngala President Kennedy chu dar khat khan thia puanen ta ani Oswald thi Dallas Police Department chuan Kennedy tha thu boile Dallas Policeman JD tipit tha thu boya an mana pathian ni November ni somni pali khan city jail atanga kanti jaila sonani lain President thatu Oswald thi Dallas Police Department headquarters basement Dallas nightclub nei tu Jack Rabi chuan kap lumani Misual thatu Rabi hi President thatu Oswald tha thu boya hian thiamlo chantir ania ma se nuwa thiamlo chantir ani na chu ti topani kumsang ha zakol somruk pasari khan Rubi hi zalen tura ro rel na tharanga lain lungina hian athita ani Ronald Reagan March somthum sangka zakol samriat pakhat khan Ronald Reagan chu Washington Hilton Hotela thuwa soizo nuwa limousine akir le lain amma thatum tu John Hinckley Jr. chuan 22 caliber RG-14 revolver mangin voi ruka pa heti lai hiam President Reagan le pathum danganam bok Reagan hi presidential limousine sira changa ka ani in silaimu in akudvelam noi lama afua aru atike somani alunga hliama nei boka achungril lama thisen chuak na sataka ombok George Washington University Hospital an thlen chuan athi mai an hlau hle a ma se Reagan hi adin mun na thatlo zel wangin emergency exploratory surgery nei ngalani a adam leta ani April ni som pakhat khan damdoi in a changin na chuak ta a
President Reagan baka hian White House Press Secretary James Brady le Secret Service Tim McKinley le Police Officer Thomas Delahanty tepo liaman tuar bokani an pathum hian an dam chuak veka mase Brady chuan a thluaka liam tur wangin rol ban lovin om pha ta a kumsang ni sampalia Brady a thina hi tual thana wanga ngai ani a chan chu a topa chuan he liam wang hi ani a hnuah hingli hian actress Jodie Foster ti hlimnan President Reagan hi tha adu thu a sei nge ni ril rulama nan nei anga ngai ani institution pakhata khung thlat ani hingli hi September ni som sang ni som parukhan institution psychiatric care atangin chu ani hei hi thil thena tanga kumsum thum panga hnuwa le Alzheimer na wanga President Reagan pneumonia boithak taka wanga athi hnu kumsom pani hnu a chuak le ta ni atop pera chuan Theodore Roosevelt hna chua san hnu kum thum le a chan ve hnuwa Roosevelt chu kumsang ka zukol som pani a president thlanna Progressive Party member ni in lana kumsang kha zukol som pani a Wisconsin campaign ani lain New York atanga local kar tam tak chunga ma lo zui ru to tu saloon keeper John Strang chuan Roosevelt chu 38 caliber special mangin voi khat taka pa a campaign to say progressive cause greater than any individual ti phek somnga se ta sei a soilai ani strength hi ral thuam lak sak ngal ani man ngal ani Roosevelt chuan mipui hnena adam tha ti rilin ngai tu omani lo thu rila chuta police te chu tharum thona a thlen lo nan strength aveng thatu rin ati nge bokani Roosevelt chu ram saman thiam takle taksa peng sang hret takani wangin silai mu chuan nalunga thleng lo ti a in hre thiam ngala damdoi na kal ngal tura an rotna chu hnolin a thu sei tur ruam han sa chu akora thi sen luang zoi zoi chung chuan a soi zo ta jok ani minute somriat pali chung thu a soya a thu sei zo hnuwa damdoi lama en kol na chu pom ve ta chau ani chumi hnuwa chuan props le x-ray mangin Roosevelt ta om chunga silai mu chu alut ti mu ani ma se alunga thlenglo ti mu chu ani doctor te chuan silai mu chu lak chhuat tumai chuan a hmuna da mai chu a hlom lo zok niin an soya chu silai mu chu Roosevelt ta taksa adam chung zong khan a om reng ta nge ni kar ni chung zeten kolani hnuwa campaign na lama kir chun zom le ta ni Roosevelt ta kap tu strength ta thu buai ngai tu ani lai khan mi thatu tur hian William McKinley an mumang lama tlo fo ni in soya aril ruwa buai ti mu chu ani kumsang kha zukol somli pathum khan athi ve ta ani ole khati song khatun tuma kan thlir ho le theite ni in zawain hun man nom vekule